آقا پهپاد هرمس سقوط کرده. لاستیکشو بگیر. انعدام پهپاد هرمس. Iran kembali menembak jatuh drone tempur dan pengintai canggih milik Israel Hermes 900 di wilayah udara Iran Tengah. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Menurut surat kabar Iran, SARB, drone ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam menggunakan sistem pertahanan udara buatan dalam negeri. Peristiwa terjadi di Provinsi Markazi, Paratai ibu kota Teheran, seperti dilaporkan dalam unggahan SARB di platform X. Rekaman detik-detik Hermes ditembak hingga puing-puingnya yang membara juga beredar di Telegram Selasa 24 Juni 2025. آقا پهپاد هرمس سقوط کرده. لاستیکشو بگیر. انعدام پهپاد هرمس. مشکل چی بود خاموش میکردیم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.